pa da mi jutros priča moga rahmetli dida. Kad je on bio dite, kaže, to je bilo početkom prošlog stoljeća, u Varcaru, u našoj Lici, znali su pasti veliki snigovi. Kaže, kad pogledaš kroz penđer na cestu, ne vidiš ti insana, samo vidiš kako kroz prtinu love vesovi. I muka se je razminti, jer prtina je bila vrlo uska. Napada mi ta didova priča od prije jednu 65 godina. Evo, nađu se i ja u snijegu do vrata, a ne znam ni jesam li pošao ili sam došao. Ni Rike, ni nas, ni Varcara, samo sjećanja. Kaže, hajde da smo mi rahmetli. Samo se nismo još čuli. Gdje je Suljko, Allah mu rahmetli. Nema nas ko ni zakopati.